khona abantu abalandela uNkulunkulu ngenxa ye-keyboard, ba balatela modimo ka ntlha keyboard ngenxa ye-music ebandleni. le mmino o monate ko kerekeng Sizodlula isikhathi so-music ebandleni. yo fetana ka mmino kerekeng Sizodlula isikhathi sekwaya. ya fetana ka kwaya Kubizwa ukuthi wezwane. go butswa gore o utlwileng Mina ngithandazela umthandazo owodwa manje. ke rapela thapeli le esi uNkulunkulu akavusa amadoda modimo a tsose banna abesifazane le basadi abazoba nesibindi njenganami. ba be le sebete jaaka nna Hayi amagwala. e seng magatlapa fela Ngifuna mina abafundisi abazofacea ugovernment, hayi abancenga imali kagovernment ye-AIDS. baruti ba tla shebana le government e seng ba rapelang tšhelete ya government ya AIDS Ungalwa kanjani nomuntu umtshela iqiniso ukwazi ukuthi uncenge kuye? o lwana jang le motho o mmolelela nnete ntse o itse gore wa mo rapela gape dio tse di itseng Bapho Elijah abazo-challenge uNkulunkulu bathi akuvaleke yonke into lingani izulu ukuze nazi ukuthi ngihamba noNkulunkulu ophilayo. ba kae bo Elia ba tla mo modimo ba re ha kwale le godimo gore go ska a etsa ga sepe le itse gore ke tsamaya le modimo o phelang 2000, year 2000, when we were entering 2000, a ne re kena year 2000 God gave me a prophecy modimo a nnea molaetsa as prophet in the book of Acts chapter 16, buka ya diketso 16 when Paul and Silas were in prison. Paolo le Sila ba le tronkong They worshipped God ba rorisa modimo until there was an earthquake. go ba le sisinyo ya lefatshe And God said, a re modimo during this millennium, gona mo dimong tse I'm sekete going tse to cause a spiritual earthquake. ke tlo dira tshitshinyo ya semoya Bukani mazongicela nibuke, bukani. O yang hantle. Onke amazwe who are outside the covenant of God, bukani ukuthi ahlaselwa kanjani. Itsunami ihlasele kuphi? Amazwe angena covenant with God. kaofela dinaga tse senang selekane le modimo sheba di tlhaselwa jwang Kwenzakalani ko-China? go tsagalang bo China Yabona mase di tsunang bo Haiti sesifunda nge-second coming. a re bala ka second coming I feel i-communism. communism ga ya shwa I-Russia. hey Russia Ngiyanibona nje, ngiyanibona ingcono i-ANC uthi uRehoboam ubaba ubenishaya ngeswebu mina ngizonishaya ngawofezela. Rehoboam o re mpapa na le bitsa ka diphafa fela nna ke tla le bitsa ka diphepeng scorpions Ngisakhala nje nge-ANC ingcono. le sala ka ANC Kuzongena abanye emva kwe-ANC manje. after ANC go na le ba kenang The South African Communist Party, whether you like it or not, they will take off. That is why kune crack. Yonke into iya crack. Uthi Hebrews chapter 12. Kusazokube kanye kube khona i-shaking. go tlo ba go sisinya Hebrews chapter 12 o tsho jwa ya kreka Even marriages will be shaken. manyalo Churches will be shaken. dikereke di a sisinya Governments will be shaken. boeteledipele di a It's sisinya already happening. go a direga